Leta zunze ubumwe za Amerika muri kano kanya zamaze kohereza icyo twakwita ngo ni igikoresho cy'intambara giteye ubwoba gihambaye kiri kugenda kigana mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi kandi bibaye aho noneho ku munsi w'ejo Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yari ameze nkaho ari gufungura ku mugaragaro cyangwa se noneho atashye icyo yise ngo ni Board of Peace, yari ari kwitaha ku mugaragaro, yatanze gasopo abivuga mu magambo asa nk'ayoroshye kandi ari amagambo ateye ubwoba aremereye. Aravuga ngo Irani ifite iminsi itarenze 10 kuba yamaze gushaka diro nzima y'uburyo twumvikanaho cyangwa se ibyo twumvikanaho bitihise biraza kuyibera bibi cyane. Guhera mu mwaka wa 2003 nibwo Leta zunze ubumwe za Amerika zaherukaga kohereza icyo twakwita ngo ni intwaro z'intambara cyangwa se igikoresho cy'intambara kingana n'icyo bohereje ku munsi w'ejo, ikiri kugana mu burasirazuba bwo hagati. Urumva imyaka yari iciyemo. Mu mwaka wa 2003 ubwo Leta zunze ubumwe za Amerika zagabaga ibitero kuri Iraq, intambara ya Iraq na Amerika tuzi uko byagenze, nibwo Amerika yerukaga kohereza intwaro ziremereye gutyo zihambaye, mbega kuko bari bagiye ku rugamba. Gusa muri iyi minsi ejo bundi Amerika yongeye kohereza intwaro zihambaye kuri urwo rwego ndetse n'izirenzeho, kuko biteganyijwe ko Amerika bitarenze iminsi 10, ubwo ngubwo ndakeka hasigaye iminsi 9, Leta zunze ubumwe za Amerika zishobora guhita zitangiza intambara ku gihugu cya Irani bidasubirwaho. Trump mu magambo ye yivugiye ngo Irani igomba kumvikana natwe bitarenze iminsi 10 cyangwa se biyibere bibi cyane. Gusa Perezida Trump akimara kuvuga ayo magambo yayavuze ubona ko hanini iyo deal atanayikeneye cyane yo kuvuga ngo Irani ikwiye kumvikana natwe cyangwa bikayibera bibi. Ayo ni amagambo uvuga ugaragaza ko wenda ukeneye ko ibintu birangirira mu biganiro, ariko Trump yagiye kuvuga ngo Irani igomba kumvikana natwe cyangwa bikayibera bibi, abivuga amato y'intambara ari gukomeza amanuka agana hafi neza muri ariya mazi ya Irani, ndetse hari hafi muri bira bice byo mu burasirazuba bwo hagati. Si Amerika gusa ubona kiri kwitegura urugamba, iki gihugu cya Irani nacyo kiri kwitegura Leta zunze ubumwe za Amerika, kiri kwitegura intambara ku mashusho yagiye afatwa na satellite. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kohereza aircraft carriers, naraziberitse ariya mato narayasuye, mwarayabonye za aircraft carriers, nababwiye ububi bwazo. Ni amato manini cyane bameze nk'ikibuga cy'indege kigenda hejuru y'amazi, narayaberetse. Ibyo bibuga by'indege bigenda hejuru y'amazi nibyo Leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kohereza. Nukuvuga ngo ni nk'ikibuga cy'indege kiba kiri hejuru y'amazi kigendaho indege z'intambara nyinshi. Leta zunze ubumwe za Amerika zohereje aircraft carriers 2 zose. Gurumva ibikoresho n'indege z'intambara ayo mato yikoreye. Muri ayo mato yagiye harimo warship nini cyane ya mbere ku isi, bivugwa ko yikoreye indege z'intambara zigera kuri 50. Muri izo ndege z'intambara zikorewe ubwo nizikore n'ubwato bumwe ndibuko kubwira Leta zunze za Amerika nibo bafite ubunini, harimo F-16, za S-35 cyangwa se za F-35 S-20s. Iki gihugu cya Irani nacyo amashusho yafashwe na satellite yagaragaje ko Irani iri gukusanya abasirikare, ibikoresho biri kugenda birya hirya no hino. Mbega urabona muvuma z'igihugu kiri kwitegura intambara, bapanura bagenda bashyira ibikoresho hirya no hino, ibirinda ikirere, ibishobora kuba byarasa kure. Irani mbega nayo ukabona ko yiteguye, kuko yamaze kubibona ko Leta zunze ubumwe za Amerika zabamanukiye zabaziye. Ntago Amerika yaba yamanuye aircraft carriers za warship zihambaye gutyo, indege z'intambara zigera hafi mu 100 zirimo za F-35 S-16 n'ibindi byinshi na F-20s, ngo bohereze izo ndege zimanuke muri Middle East arizo kugira ngo zongere zikate zisubire muri Amerika. Bisa nkaho Amerika tayari yamaze gutegura ko urugamba rugomba kuba. Twaherukaga kubona igitero cya Leta zunze ubumwe za Amerika kuri Irani ubwo bajyaga guturitsa ahakorerwa imbaraga za nucleaire muri ya ntambara y'iminsi 12 aho Israel yari hanganye na Irani, yenda hakagira ubufasha butangwa na Amerika, ariko ntago ari Amerika yari mu ntambara na Irani, ahubwo Amerika ari umusada yatanze by'umwihariko ubwo boherezaga indege kugira ngo zijye guturitsa ahabikwa imbaraga za nucleaire muri Irani. Barahaturitsa, indege yaciye haturitsa igenda, ariko ntago wavuga ngo Amerika yari iri kurwana na Irani. Iriya ntago iba ari intambara, ni nk'umusada Amerika yari itanze kuri Israel. Kuri iyi nshuro rero ni intambara yeruye, ngira ngo mujya mubona iyo Amerika yamaze kwerura ikavuga ngo tugiye kurwana n'igihugu byeruye 5-5 nk'uko mwabibonye muri Iraq n'ahandi Amerika yagiye igaba ibitero. Mbega iba ari intambara ivuga ngo Amerika iratatse. Icyo gihe murabizi ko agahu kaba kagiye guhura n'umunyutsi. Iki gihugu cya Irani ngira ngo nkwibutse ko ntago ari agahugu k'imvugwa rimwe cyangwa se agahugu koroshye, ni igihugu kirorganize gifite ibikoresho, ndetse bikanavugwa ko kino gihugu cya Irani cyatangiye no kohererezwa bimwe mu bikoresho no guhabwa ubufasha bukomeye cyane n'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya ngo bwatangiye kuboherereza ibikoresho, kuko Uburusiya bwabonye ko Amerika yabaziye. Uburusiya bwatangiye kubatama akantu k'ibikoresho bababwira bati mube muri maso namwe mube mwifunze neza kuko mwaziwe.
no ntambara ishobora kuba yavamo ikintu giteye ubwoba ndetse gishobora kuba cyagira n'ingaruka by'umwihariko ku bukungu bw'isi. Umuyobozi w'igihugu cya Irani yatanze gasopo iteye ubwoba, yavuze ngo ayo mato y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kohereza yikoreye indege z'intambara akaza asatira ibice byacu, ngo ayo mato dushobora kuyarasa tukayarohamisha igihe cyose twashakira. Uri kumva ko Irani nayo nta gahunda ifite yo guca bugufi cyangwa se kugira ubwoba. Ndetse arenzaho n'amagambo avuga ngo ikindi, ubwo bushotoranya Amerika mukomeje gukora buraza gutuma amabanga yanyu yo kuri cyakirwa cy'abamunzwe na ruswa cyangwa se cyakirwa cy'abahemu, amabanga yanyu ajya hanze kurusha uko mwabitekerezaga. Niryo terabwoba Irani yashyize kuri Amerika, ngo dushobora kurohamisha amato yanyu, ndetse ikirenzeho amabanga ya cyakirwa cyanyu cy'abaryi ba ruswa cyangwa se cy'abamunzwe n'ubuhemu, amabanga akajya hanze. Abenshi batangiye kwibaza ngo Irani na yahe mabanga y'ikirwa cya Amerika cy'abahemu cyangwa cy'abaryi ba ruswa ishaka gushyira hanze. Abenshi bahise batekereza cyakirwa n'ubundi cya Epstein. Ese Irani hari amakuru cyangwa se amabanga baba babitse yandarenze ibyo dutekereza n'ibyo twabonye mu minsi ishize ya kirakirwa cya Epstein, ku buryo bayakangisha Amerika ngo mugende gake mu by'iyi ntambara? Cyangwa ayo mabanga yanyajye hanze? Cyangwa ni amakuru wenda koko iki gihugu cya Irani gishobora kuba cyahawe cyangwa se giteganya guhabwa n'iki gihugu cy'Uburusiya bafatanya buri gihe, kandi igihugu cy'Uburusiya tukaba tukizi mu byerekeranye n'ubutasi buhambaye cyane. Ibitangazamakuru byose byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo ubirebye, iyo bifunguye muri kano kanya, nta yindi nkuru iri kuvuga usibye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kohereza ibikoresho byose n'ubusada bwose ukenewe kugira ngo barwane intambara n'igihugu cya Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje no magambo cyangwa se Trump atangaje no magambo nyuma y'uko ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri hagarariye igihugu cya Iran n'abahagarariye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahuye ku nshuro ya kabiri kugira ngo baganire ku byerekeranye n'imbaraga za nucleaire. Bari bahuriye Geneve mu Busuwisi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika gasopo batanga nimwe guhagarika Iran no kuyibuza kuba bazigera batunga imbaraga za nucleaire bibaho burundu, cyangwa se batunga ibitwaro bya kirimbuzi bibaho. Niyo gahunda Amerika, niyo gasopo bari guha Iran ati nicyo dushaka twe. Se Iran nayo ikavuga ngo natwe nta ntwaro za kirimbuzi dushaka gutunga, imbaraga za nucleaire turi gukoresha n'inganda zazo nizo kwifashishwa mu bikorwa bya gisivile, mbega mu kongera imbaraga mu gihugu n'ibindi, ntago ari bijyanye n'ibitwaro cyangwa se bya gisirikare, kuko imbaraga za nucleaire zikoreshwa byinshi. Mugihe ibi byose biri kuba, mbega ni kwa kundi igisebe cyagera ariko umuntu akaza kongeramo umunyu. Netanyahu ku munsi w'ejo nawe yafashe ijambo aravuga ati muri kano kanya turi kuvugana n'igihugu cy'abafatanyabikorwa cyacu kurushana mbere, ubufatanye bwacu bwariyongereye, aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje avuga ngo turi gukorana kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashe kuba zakomeza ibiganiro n'igihugu cya Iran, atariko ayatora naramuka koze ikosa ryo kumera nk'udushotoye cyangwa se nk'utwatatse na Isiraheli, araza gukubitwa n'ikintu atigeze atekereza ko kibaho mu mateka ye. Mbega urebye Netanyahu nawe yaje ameze nk'uri gushotora cyangwa se nk'uri kugaragaza ko ubufatanye buhari hagati ya Isiraheli na Amerika mu gihe cyose intambara yabitangiye yo aya Amerika na Iran. Netanyahu ukurikije amagambo ku munsi w'ejo yatangaje ubwo yari ari imbere y'imbaga, bigaragara ko n'ubundi na Isiraheli izahita yinjira muri ibi bintu kugira ngo ifashe Amerika bakubita umwanzi cyangwa se bakubite Iran. Imwe muri karitsiye nziza kandi ziyubashye muri Kigali izwi bayita Kibagabaga. Iyi nzu uri kubona imbere yawe ni inzu iri ku giciro kiri hasi cyane kuko iri kugura miliyoni 420. Iyi nzu ikaba iherereye Kibagabaga hepfo y'urwibutso, ikaba inzu nini cyane ku buryo ugereranije n'agaciro k'amafaranga iri kugurishwa ubona ko ari nka cyamunara, kuko iyi nzu ifite ibyumba 10, sale 2, ibikoni 2, ikagira bathroom 6, ndetse ikaba inzu ifite no hasi cyangwa se kimwe twita ngo ni cave irimo ibyumba 3 hasi. Iyi nzu ni inzu nini cyane ihagije kuba yaturwamo n'imiryango 2. Iyi nzu kandi ifite rooftop nziza cyane wakwisanzuraho ugakoreraho ibyo ushaka, ukareberaho view nziza cyane ya Kigali yose aho uyitegeye. Iyi nzu nziza rero y'igitangaza iri hano Kibagabaga ihagaze agaciro ka miliyoni 420. Ngira ngo uri kumva kari nko kwitoragurira. Hamagara iyo nimero iri aho hasi cyangwa twandikira waba uri hose mu gihugu cyose waba urimo, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga. Iyi nzu tubashe kuba twabigufashamo ijye mu mazina yawe mu gihe gito kandi cyihuse. Uhagarariye ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Iran yafashe u Rwanda ikaruhereza Gutierrez, uhagarariye umuryango w'abibumbye, arumumenyesha ko mu gihe cyose, mbega amenyesha umuryango w'abibumbye uhagarariye ububanyi n'amahanga wa Iran ngo mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizagaba igitero ku gihugu cya Iran, Iran ngo ifite uburenganzira ihabwa n'amategeko mpuzamahanga yo kuba nabo
bazahita bataka ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri kano karere k'uburasirazuba bwo hagati muri Middle East, ndetse bakanataka imitungo yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri Middle East. Ngo tubifitiye uburenganzira mu gihe Amerika yatwatatse ko natwe tuzahita duhombya Amerika tukagaba ibitero ku birindiro byabo. Amerika buriya rero icyiza cyayo, impamvu bakubwira ngo ibifite ibirindiro hirya no hino, ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bakeneye kwataka Iran, ntabwo ari ngombwa ngo bamanure abasirikare ngo benshi ngo baturutse muri Amerika ngo baje kurwana. Oya, bohereza nk'izo ndege z'intambara, bakohereza n'ibikoresho byo kurwana urugamba. Ibirindiro biba bisanzwe bikikije icyo gihugu bagiye kurwana nabo. Usanga bafite ibirindiro aho za Katari n'ahandi hirya no hino, ku buryo ibyo birindiro bihita bihaguruka abasirikare n'ubundi bahasanzwe bahita berekeraho urugamba ruri kubera. Ntabwo ari ngombwa ngo abasirikare ngo barahaguruka muri Amerika, abo baza nyuma nk'umusada, ariko n'ubundi Amerika ibisanzwe iri tayari. Niyo mpamvu bafite ibirindiro hirya no hino, ku buryo umwanzi nimba avugiye muri biriya bice ahita kubitwa ku kanya, atari ngombwa ngo bazategereza kuzajya gupakira gutumiza, baba barateguye mbere. Niyo mpamvu na Iran ivuga ngo Amerika iramutse tugabyeho igitero dufite uburenganzira, babimenyesheje umuryango w'abibumbye, turaza natwe byihutirwa cyane kuhita turasa ibirindiro by'abanyamerika biri muri bino bice by'uburasirazuba bwo hagati, tunarase imitungo yabo yose iri muri bino bice. Amerika yarashoye imari nyinshi cyane hariya. Perezida Masoud Pezeshkian wa Iran yasobanuye ko we atifuza intambara pe, ikasobanura ko mu gihe intambara yabibaye bagomba kuyirwana kandi nta terabwoba n'igitutu cy'amahanga cyababuza kurwana intambara. Yavuze ko rwose nta bwoba bafite, nitwifuza intambara nka Iran, ariko nta nubwo dukwiye gufata ibyemezo bishingiye ku gitutu cy'ibihugu mpuzamahanga ngo baze badukoresha ibyo bashaka. Nimba ari intambara niza turi buyirwane nubwo tutayishaka, ntabwo turi buve ku bintu byoroshye. Randi ikavuga ko nta gihugu icyo ari cyo cyose kigomba kuza kubaka uburenganzira ku byerekeranye no kwiteza imbere mu ikoreshwa ry'imbaraga za nucleaire mu rwego rw'inganda n'irindi terambere rijyanye n'ibikorwa bya gisivili. Bo bakavuga ko nta ntwaro za kirimbuzi bashaka gukora, ariko bafite uburenganzira nabo bwo gukoresha imbaraga za nucleaire. Muri ibi bihe ubona ko bisa nkaho bigiye kuvamo ibibazo bikomeye cyane, igihugu cy'Ubudage cyahise gihamagara abasirikare bacyo bari bafite muri Iraq cyangwa se mu majyaruguru ya Iraq kibasaba gutaha. Ni abasirikare bari baroherejwe mu rwego rwo kurinda umutekano muri Iraq. Ubudage bwahise buhamagaza ngo mutangire mutahe gake gake, aho hantu hashobora kuba hagiye gushya kandi iyo ntambara twebwe ntabwo itureba. Amashusho yafashwe na satelite akagaragaza ko ahakorerwa imbaraga za nucleaire, iki gihugu cya Iran cyakomeje kuhapfuka cyane no kuharenzaho ibindi bintu biyapfuka mu rwego rwo kugira ngo hataba hakwatakwa byoroshye, ndetse bikanagaragara ko amamisire yabo bakoraga batangiye kugenda bayesitara ahantu hafi, bayegereza ku buryo akanya kari kose izo misire zatangira urugamba. Mu yandi magambo, Trump ejo yatanze iminsi 10, ubu hasigaye iminsi 9 intambara igatangira, cyangwa se tukaba twabona Amerika ivuze ngo ya ntambara turayihagaritse. Ariko sintekereza ko biri bushoboke. Amerika ntabwo yaba yamanuye amato y'intambara n'indege z'intambara bingana kuriya ari ukugira ngo bigende bikora urugendo rungana kuriya kuva muri Amerika kujya muri biriya bice ni kure cyane ngo byongere bisubire inyuma uko byiboneye. Diplomasi rwose inzira y'ibiganiro cyari kujya mbere, ariko izengurutswe n'amato y'intambara n'amamisira ahambaye cyane. Ibiganiro biracamo cyangwa biri kwanga turasane, niyo gahunda ihari muri kano kanya. Umukwe wa Trump niwe uri mu bari kuganira, ndetse no ku itariki 17 niwe wari wamanutse mu bari bayoboye delegation yagiye kuganira n'abayobozi bari bahagarariye Iran i Geneve, ariko nta kisa nkaho kizima cyavuyemo. Iran yakomeje kujya gutegura izindi nyandiko no kugerageza kureba ko inzira y'ibiganiro yakomeza, ariko akanya kariko kose turamenya nimba bino bibazo biri burangirire mu biganiro muri iyi minsi 9 isigaye, cyangwa se biri burangirire mu masasu n'intambara. Intambara imaze igihe ubona ko n'ubundi tutumba, imyigaragambyo iheruka n'ubundi mu gihugu cya Iran bitewe n'uko ubukungu bwari bwamanutse bukikubita hasi. Twagiye tubibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiraga abaturage ngo mwigaragambye, leta nishaka guhangana namwe cyangwa kubabuza uburenganzira bwanyu turaza tuyirase. Abaturage nabo ba Iran bamwe na bamwe bakomeza bavuga ati mwaje mukadukiza buno buyobozi karimwe mwadushutse ngo twigaragambye, bakaba baraturashe bakatwicira abacu, kuki Amerika itari kuza nyine ngo ikora ibyo yiyemeje ikureho buno buyobozi. Ibyo ni byagiye bigaragara mu mashusho hirya no hino. Reka dutegereze iminsi 9 ubwo nisigaye, kuko yari iminsi 10 Trump yatanze. Ubwo nyuma y'iminsi 9 turaza kumenya nimba twongera kubona isi ijya mu zindi ntambara, cyangwa se ibintu byongera byibura bikaba byarangira mu biganiro. Nkwibutsa ko intambara ya Iran n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel gutyo, cyangwa se intambara ibiri kubera muri kariya karere hano muri Middle East, n'ubundi iyo ntambara uko yaba kose, uko byagenda kose, birangira nawe aho wicaye uri kumva kino kiganiro hari ingaruka bikugezeho, cyane cyane mu izamuka ry'ibiciro. Ndaje mu kanya. Mukiriya wa Lucky
uri umunyamugisha. Wowe n'umuryango wawe twishimiye kubagezaho ifu y'ubugari Lucky Cassava Flour itunganwa n'uruganda rwa Lucky. Uyisongewe wese asigara yirahira, yewe n'abatarakundaga ubugari ubu barayobotse ku bwa Lucky Cassava Flour. Yisange mu gihugu hose mu maduka ya Lucky cyangwa uduhamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe.